Nibyo bavandimwe nshuti bakunzi tubana umunsi ku wundi nongeye kwasuza mbaha ikaze mbonera no kubifuriza kugubwa neza kuri tariki ya 4 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026 dufashe uyu mwanya rero kugira ngo tugaruke kuramwe mu makuru akomeye cyane agezweho kugeza kuri isaha mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hirya no hino muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Ariko kandi namakuru aza kwibanda kubijyanye n'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 ndetse n'urugamba rukomeje kubera ku butaka bw'uburasirazuba bw'iki gihugu. Nyuma y'amahirwe yagiye aboneka ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kibivuga, kuri ubu baravuga ko bafite ibindi bimenyetso simusiga byo kwerekana mu gutangaza ko ndetse no mu gushyigikira ingingo iki gihugu cyatanze ivuga yuko gifite mu by'ukuri amakuru yuko abasirikare b'u Rwanda baba binjira ku butaka bw'iki gihugu. Muri ibi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifashishije abasirikare bagera kuri 7 ivuga ko yafatiye ku mirongo y'imbere ku rugamba mu minsi yashize, yaje kubageza muri Kiko Kinshasa, ndetse aba bakaba baburanishijwe imbere y'itangazamakuru mu by'ukuri nk'uko byaje kugaragara mu mafoto arimo n'amashusho yagaragajwe ku munsi w'ejo, harimo n'ayaciye kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine RTNC. Gusa nanone nubwo ibi bigenze gutya, u Rwanda mu by'ukuri ibihugu by'akarere, abahanga ndetse n'abasesenguzi mu karere bavuze ko rushobora kuba rubigenje nk'u Burundi, aho u Burundi ubwo rwerekagwa mu by'ukuri abiswe ingabo zabo FDNB zoherejwe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ariko nk'uko byakozwe ku ruhande rw'u Burundi byari bizwi ko mu by'ukuri abasirikare b'ubundi boherejwe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo ngo bakabihakana. Igihugu cy'u Rwanda nacyo abasesenguzi muri politike y'akarere baba bavuga ko rwaba rwakoze nk'ibyo. Igisirikare cy'u Rwanda RDF nacyo kiravuga kugeza kuri munota kuri aba bongeye kwerekwa mu by'ukuri isi yose muri rusange ko baba barafatiwe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo bakagezwa imbere y'urukiko rwa gisirikare Kinshasa. Ariko kandi nanone Olivier Nduhungirehe, uyu ni ambasaderi Olivier Nduhungirehe Jean Patrick, mu busanzwe afite inshingano zo kuba ari minisitiri mu by'ukuri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane. Uyu rero yagize icyo avuga cyangwa se icyo atangaza yifashishije urukuta rwa X asanzwe akoresha kenshi, mu by'ukuri akunda ushyiraho byinshi bigiye bitandukanye ku byo abamenyesha mu by'ukuri cyangwa se ku byo aba yifuza kuvuga. Uyu Olivier Jean Patrick Nduhungirehe mu masaha makeya yatambutse rero yaje gutanga uwo bita Stanislas Bujakera Chiamala. Uyu ni umwe mu bari bashyize kuri uru rukuta rwa X ifoto ariko ikurikira ku gitangazamakuru cya Actualité.cd. Mu by'ukuri avuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero cyaba cyafashe nyine mu by'ukuri abakikaza kuberekana. Yavuga ko kubijyanye n'ingabo ku bijyanye n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo mu by'ukuri aho yashyizeho iyi nkuru arangije nawe avuga ko mu by'ukuri ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko ngo hagaragajwe abasirikare b'u Rwanda bari mu ntambara y'umutwe wa 23 ndetse n'abasivile bo muri bihugu by'akarere muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma rero ashyiraho cyangwa se arangije aterekaho iyi nkuru mu by'ukuri ya Actualité.cd. Nibwo rero uwo bita Olivier Jean Patrick Nduhungirehe kuri uru rukuta rwa X yaje rero ahita ashyira hanze aya makuru ahakana ndetse yongera gushimangira ko ibyaba birimo bivugwa mu by'ukuri ibyaba birimo bitangazwa n'uyu Stanislas Bujakera, akanashingira no ku byavuzwe n'iki gitangazamakuru Actualité.cd ndetse n'amakuru nyine yagiye atangazwa naho nibi aho byabereye ko ngo byaba ari ibinyoma. Mu butumwa rero yashyizeho cyangwa se yaje gushyira ahagaragara, ubutumwa bwari buri mu rurimi rw'Igifaransa. Ndagira ngo nkubwire cyangwa se nkusobanurire ku cyo uyu mugabo yaje kuba atangaza. Yagize ati rero ibinyoma bya leta ya Kinshasa birenze urugero. Nta musirikare n'umwe wo mu ngabo z'u Rwanda RDF watawe muri yombi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa ngo
amurikirwe itangazamakuru. Muri iki gitondo ibyabaye ni ikinamico ridafite ireme ku buryo n'abariteguye ubwabo batabyizera. Ati rero mu by'ukuri ni ikinamico. Ati nta musirikare n'umwe wo mu ngabo z'u Rwanda RDF watawe muri yombi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa ngo amurikirwe itangazamakuru. Ibi rero byari ibyabaye rero ku munsi ejo wa gatandatu ku itariki 3 nibwo aya magambo yose wumva yagiye avugwa ndetse n'inkuru zongeye kugarurwa mu itangazamakuru, kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ni kenshi yagiye igaragaza mu by'ukuri bimwe mu bimenyetso ivuga cyangwa se naba ivuga. Nibwo rero ku munsi w'ejo kimwe mu bitangazamakuru bikora hano mu Rwanda byahise bivuga kuri ubu butumwa bwa Olivier Nduhungirehe ndetse banabihuza n'iyi nkuru yari imaze gushyirwa hanze. Umva uko bimeze. Bati Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Nduhungirehe Olivier yatamaje ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bwongeye kwisubiramo bugaragaza abantu bavuga ko ari abasirikare b'u Rwanda bwafashe vuba aha, ngo bwibagije ko harimo nabo bwigeze kugaragaza mu 2024 nanone muri ibi binyoma. Ku ruhande rw'u Rwanda rero bavuga ko nta musirikare w'u Rwanda wafatiweyo, cyane ko u Rwanda runemeza ko ngo nta n'umusirikare wabo unyarukira haya rwose cyangwa se ngo wigeze akandagira kuri ubutaka bw'iki gihugu. Tunyarukiye ku by'uyu munsi ku itariki 3 Mutarama 2026 nibwo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyerekanye Kinshasa abantu 15 bivugwa ko ngo harimo abasirikare 7 b'u Rwanda bafatiwe mu burasirazuba bwa Kongo n'abandi basivile bo mu bindi bihugu. Byavuzwe ko ngo bafatiwe mu mirwano yahuje ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za M23 zishinjwa gushyigikirwa n'ingabo z'u Rwanda, ngo ari nayo soko yaho aba bafatiwe muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uwitwa Lieutenant Colonel Mark Huskey Mongoba usanzwe ari umuyobozi wungirije w'ishami rya FARDC rishinzwe itumanaho ushinzwe ibikorwa n'ubutasi yavuze ko ngo ari ibihamya bishya by'uko ngo u Rwanda rukomeje ubushotoranyi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byongera gushimangira nyine iyo ngingo y'icyo bise ubushotoranyi. Iyi nkuru ikomeza isubiramo amagambo avugwa n'aba bayobozi ku mpande zombi. Bati Minisitiri Nduhungirehe nawe yahise agaragaza ko ngo ari ibinyoma by'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byarenze urugero, agira ati nta musirikare wo mu ngabo z'u Rwanda RDF wafatiwe muri Kongo kandi nta n'uweretswe itangazamakuru muri iki gitondo. Ayo ni amagambo amwe muri ubu butumwa uyu mugabo Olivier Nduhungirehe Jean Patrick yatanze mu bihamya bigaragaza ngo ibinyoma bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu byo Minisitiri Nduhungirehe yabashe gutangaza, agaragaza ko ngo ifoto y'umuntu wafashwe avuga ikinyarwanda mu 2024 bivuga ko ari umusirikare w'u Rwanda, ngo uyu munsi bongeye kumugarura baramugaragaza, ndetse ngo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko byaba ari ibihamya bishya. Ku bw'ibyo Olivier Nduhungirehe Jean Patrick akongera gushimangira ko ngo ibyo atari ukuri. Gusa ku itariki 13 Gashyantare 2026 ngo uwari umuvugizi Prito 2025 ntabwo ni 2026 wari umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko ngo nabwo yari wagaragajwe uyu munsi ko ari umusirikare w'u Rwanda wafatiwe muri Kongo. Ubu se ni habayeho kwibeshya. Nkeka ko kuko ndimo ndakubwira cyangwa se ndimo ndavuga ku byavuzwe kuri ibitangazamakuru byanembere mu gihugu cy'u Rwanda, mu by'ukuri bibeshye. Nkeka ko ari 13 Gashyantare 2024 aho kuba 2026. Umuntu ngo wiyitaga Ndayambaje ngo yavuga ko ngo aturuka mu karere ka Kayonza yambaye impuzankano bivuga ko ari RDF na nimero imuranga iriho, ngo nabwo ibinyoma bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiye abona bigaragazwa ko ntaho ahuriye n'u Rwanda. Bivuze ngo mu magambo make u Rwanda ruratsemba rukavuga ko aba atari abasirikare b'u Rwanda ndetse naho bihuriye n'ukuri. Kuri inshuro Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ariko Colonel Njike yari yibagiwe ko ari wa muntu wari waragaragajwe hagati muri Mutarama 2024 yambaye imyambaro isa nabi, atambaye inkweto, ibirenge bigaragaza ko atigeze yambara inkweto za gisirikare mu buzima bwe. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko gushaka kwibagiza abantu amagambo aherutse gutangazwa
General Major Sylvain Ekenge yibasira abanyekongo b'abatutsi ngo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kubikora mu buryo buciriritse cyane. Tariki 27 Ukuboza no 25 nibwo Major General Ekenge yatumiriwe kuri televiziyo y'igihugu mu kiganiro cyasobanuraga uko umutekano uhagaze mu burasirazuba bwa Kongo. Niho yavugiwe rero aya magambo akomeje nayo kuri kuroza hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ku bijyanye n'izi ngingo rero zigiye zitandukanye cyangwa se ku bijyanye n'iki kibazo. Ni amagambo rero ya Olivier Nduhungire Jean Patrick yakomeje kugenda mu by'ukuri agarukwaho cyane nanone, cyangwa se yongeye kugira icyo agaragaza ko u Rwanda nyine rutemera kandi rudakozwa ibyo kuvuga ko hari abasirikare barwo bari ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ati ikimenyetso kimwe rukumbi cyo kubeshya. Umwe muri bo ngo bitwaga ko ari abasirikare ba RDF ngo yamurikiwe itangazamakuru uyu munsi mu ifoto ya mbere. Niwe muntu nguzwi ku izina ryo bita Ndayambaje Abuba ku itariki 13 Gashyantare 2024. Colonel Guillaume Njike ngo yamugaragaje umuvugizi w'ingabo za FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru ngo yari yaramugaragaje nk'umusirikare wa RDF ukomoka ahantu witwa Kayonza, ngo nta nimero imuranga yari afite ndetse n'imyambaro mpuzankano cyangwa se imyenda gisirikare yari afite kuri nimero 2. Ibi twumva uri kumva nimero na amafoto Olivier Nduhungirehe yaje kugira iki gushyira hanze. Ndaza gushyira foto muri groupe igaragaza mu by'ukuri uko yatanze ubu butumwa. Ariko Colonel Njike ngo yirengagije ko uwo musore yari yarigeze kugaragara hagati yo Mutarama no 24 yambaye imyenda isanzwe yanduye cyane kandi ibirenge bye bigaragaza neza ko atigeze yambara inkweto za gisirikare mu buzima bwe bwose. Ibi bikagaragara ku ifoto ya 4 n'iya 3. Nubwo leta ya Kongo yagaragaje ngo yagerageje gupfukamira iyi skandale ya Ekenge, nabyo rero yabigarutse avuga ko mu by'ukuri ahubwo ari byo byakabaye bigarukwaho. Uko umva rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kubivuga cyangwa se yakomeje kugenda ibigarukaho, nibyo igitangazamakuru Actualité.cd cyaje kuza rero kivuga kuri aya makuru cyangwa se kibigarukaho. Ndagira ngo nkubwire icyo ibi bitangazamakuru byano mu karere nyine byakomeje kugenda bivuga. Tumaze kureba ibyavuzwe na Olivier Nduhungirehe avuga kuri aya magambo y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ibyo bagaragaje, ndagira ngo nkubwire kucyo leta ya Kongo yavuze ndetse n'icyo yari imaze gukora kugira ngo u Rwanda ruze ruvuga gutya cyangwa se rwongere Olivier Nduhungirehe yongere kugaragara mu magambo atangaza ibi ngibi. Ni intambara ya M23 FARDC berekanye abasirikare b'u Rwanda ngo n'abasivile mu karere bafatiwe mu Kivu y'Amajyepfo na Kivu muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Byari kuri wa gatandatu tariki 3 Mutarama 2026 Kinshasa ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zerekanye abagera kuri 7 ngo bakaba ari abasirikare b'u Rwanda ndetse n'abandi 8 aba ngo bakomoka mu bihugu byo mu karere ariko ni n'abasivile ngo bafatiwe mu mirwano. FARDC gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigenda gihanganamo n'inyeshyamba zo mu mutwe 23 mu ntara zirimo Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, nk'uko byasobanuwe na Lieutenant Colonel Marcus K. Mongoba, umuyobozi wungirije ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru muri iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, akaba ashinzwe n'ibikorwa bya gisirikare ndetse n'iperereza. Avuga ko ngo aba bafashwe n'ibimenyetso bishya by'uko u Rwanda rwateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo ninde? Lieutenant Colonel Marcus K. Mongoba agira ati kuva iyi ntambara yatangira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugaragaza ishingiye ku bimenyetso ko yatewe n'u Rwanda. Uyu munsi FARDC zabahamagariye kugira ngo ibereke abasirikare 7 b'u Rwanda n'abasivili 8 bo mu karere bafatiwe mu bikorwa bya gisirikare byabereye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Kuba Uvira ikomeje kwigarirwa kugeza n'ubu kandi iri kure y'imipaka y'u Rwanda bigaragaza ko impamvu Kigali ivuga zo kwirinda umutekano ngo cyaba ari ikinyoma. Uyu Lieutenant Colonel Marcus Kayimongo avuga ko bibaye ukwindira umutekano ngo ku butegetsi bwa Kigali, tugarutse ku magambo yavuze, byaba ngombwa ko intambara igaruka cyangwa se hagarikira ku bice bihana imbibi n'iki gihugu atari kitakabaye igera Uvira. Uyu musirikare mukuru yakomeje avuga ko ngo u Rwanda rutagarukira gusa gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
ngo ahubwo rwanashakaga gushyiraho ikibazo mu rwego rw'akarere binyuze mu gukoresha bamwe mu baturage bo mu bihugu bituranye ndetse n'amatsinda y'abitwaje intwaro agaragarayo. Agira ati cyangwa se yabisobanura agira ati hari ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rukoresha bamwe mu baturage bo mu karere n'imitwe itwaje intwaro nka Red Tabara mu mugambi wo gushyira intambara mu rwego rw'akarere, nubwo hari icyemezo cya Loni nimero 2773 ndetse n'isinywa ry'amasezerano ya Washington ku itariki enye Ukuboza 2025. U Rwanda ruracyafite ingabo zarwo ku butaka bwa Congo kugeza ubu. Ku byerekeye abasivile bafashwe, uyu Lieutenant Colonel Marcus Kemuba yatangaje ko ngo harimo Umurundi wafatiwe Uvira. Uyu ngo akaba ashinjwa kwamamaza ibikorwa by'iterabwoba mu nyungu z'umutwe wa 23 ndetse ariko bikagenderana n'icyitwa Red Tabara. Undi ngo ni Umurundi nanone wafatiwe Uvira akurikiranwe gufatanya n'abanzi ndetse no gutata mu nyungu za M23 ndetse na Red Tabara. Nuvuga ngo uyu n'undi Murundi wa kabiri nyine we ngo icyatumye bamufata yakoreraga M23 ngo na Red Tabara ariko mu buryo bwo gutata cyangwa se mu butasi, mu gutanga amakuru. Undi muntu wafatiwe Kinshasa ngo akurikiranwe ubutasi yakoreraga inyeshyamba harimo kandi nanone abanyatanzania ndetse n'abanyayuganda nk'uko byagaragajwe rero muri aba berekana. Ibi byatangajwe na FARDC bije mu gihe Kinshasa na Kigali bikomeje gushinjanya kutubahiriza amasezerano yafatiwe mu nzira zitandukanye z'ubuhuza, nubwo inzira ya Washington yashyigikiwe cyane n'uruhare rwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagaragaye nk'iteye intambwe ku mpapuro, aho perezida Felix Tshisekedi Paul Kagame bemeranyije ku masezerano. Ibiganiro bya hagati ya Leta ya Congo n'inyeshyamba za M23 bikomeje kudatanga umusaruro ufatika. Ibi biganiro byari bigamije ariko kuzuza amasezerano ya Washington byibanda ku mpamvu shingiro z'intambara zirimo gusubiza ubutegetsi bwa leta aho bukwiye n'isubizwa mu buzima busanzwe bw'imitwe itwaje intwaro, ariko kugeza ubu ntibirimo gutera imbere kuko ingingo nyinshi zumvikanyweho kuva mu itangazo rusange ryo muri Mata zitarashyirwa mu bikorwa. Guhagarara rero kw'ibiganiro byatumye imirwano ikomera bundi bushya, aho AFC M23 ishyigikiwe n'u Rwanda ikomeje guhangana na FARDC ku mirongo myinshi y'intambara muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ku bijyanye rero n'ibi bibazo byo mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'ibyo Congo yatangaje, tugendeye ku karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, igaragazwa ry'abasirikare b'u Rwanda n'abasivile bakomoka mu bihugu byo mu karere bafatiwe mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryagira ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, mu bigaragara ku mubano w'ibihugu ndetse no ku nzira z'amahoro zari zatangiye gushakishwa. Ikimenyetso gikomeye ku ruhare rw'ibihugu mu by'ukuri mu ntambara mu rwego rw'akarere, iki gikorwa cya FARDC bigaragara ko kizashimangira ibyo Kinshasa imaze igihe ivuga ko intambara ya FC 23 itakiri ikibazo cy'imbere muri Repubulika Demokarasi ya Congo gusa, ahubwo ari intambara ifite isura mpuzamahanga. Kuba hari abasirikare b'igihugu gitandukanye bafatiwe kure y'imipaka yacyo ngo byongera ibibazo ku mvugo yo kwirinda umutekano yakomeje gukoreshwa n'uruhande rw'u Rwanda, mu gihe Leta ya Congo igishinja ko abari abasirikare b'u Rwanda. Ibi bituma umwuka mubi urushaho kuzamuka ndetse n'umubano utari mwiza cyangwa se umubano ugahungabana hagati ya Kigali na Kinshasa urushaho kwiyongera, bigashyira n'ibindi bihugu byo mu karere mu mwanya wo gusobanura neza uruhare rwabyo cyangwa se kwitandukanya n'iyi ntambara nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa cyangwa se byakomeje kugenda bivuga, kugira ikibazo cy'akarere cyangwa se ingaruka zacyo. Ibyatangajwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bigaragaza kugira intambara ikibazo cy'akarere ku bushake binyuze mu gukoresha imitwe itwaje intwaro n'abasivile bakomoka mu bihugu bitandukanye, urugero nk'u Burundi, Tanzania ndetse na Uganda. Ibi bituma umutekano w'akarere uhungabana, byongera gukekeranya hagati y'ibihugu, bishobora gutuma ibihugu byinjira mu ntambara mu buryo butaziguye cyangwa buziguye, bigashyira igitutu ku mashyirahamwe y'akarere nka EAC, ICGR isanzwe idafite ikibazo gihuriyeho. Hari ingaruka ku nzira za diplomasi. Washington na Doha ni urugero rwiza. Mu rwego rw'akarere
iri sanganya ry'intambara rishyira ikimenyetso cyo gushidikanya ku mikorere y'amasezerano ya Washington na Doha, nubwo aya masezerano yari agamije kugabanya umwuka mubi no guhagarika imirwano. Nta kubahiriza ibyemejwe biragaragara ku butaka, nta gihano gifatika kirafatwa ku banyuranyije n'amasezerano. Ibihugu by'akarere bikomeje gufata imyanya itandukanye. Ibi bituma abaturage b'akarere by'umwihariko abo muri Kivu bakomeza kubura icyizere cy'uko amahoro ashobora kuzanwa n'amasezerano atubahirizwa. Uruhare rwa Loni n'imiryango y'akarere rero. Icyemezo cya Loni 2273 kiracyakekeranwaho kugeza uyu munsi, cyasabaga ihagarikwa ry'inkunga yari yose ihabwa imitwe itwaje intwaro. Ariko kubura uburyo bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa byacyo bituma kitagira ingaruka zigaragara. Mu gihe kimwe imiryango y'akarere nka EAC na SADC iracyari mu gihirahiro. EAC yagaragaje intege nke mu gushyira hamwe ibihugu bifite inyungu zitandukanye. SADC igaragara nk'igerageza kongera uruhare rwayo, ariko igahura n'imbogamizi z'ubushake bwa politiki. Hari ingaruka ku baturage n'ejo hazaza h'akarere. Mu mboni z'akarere, iri garagazwa ry'abafashwe rishobora gutuma intambara irushaho gukara mu gihe ibiganiro bihagaze, kongera impunzi n'abimuwe imbere mu gihugu bigahungabanya ibihugu bituranyi, gushyira mu kaga ubufatanye mu by'ubukungu n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Hari igifatwa nk'umwanzuro kuri iki kibazo. Isesengura rihuje n'akarere igaragaza ko ikibazo cya FCM23 kirenze kuri imbibi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kikaba ikibazo gihangayikisha akarere kose mu gihe ibihugu bitaremera uruhare rwabyo cyangwa nibishyire imbere amahoro arambye kuruta inyungu z'igihe gito. Intambara izakomeza kuba intandaro y'umutekano muke n'ubusumbane mu karere k'ibiyaga bigari. Mw'abantu mwe, mu by'ukuri hakenewe kubahiriza amasezerano mpuzamahanga, hakenewe gushyirwa mu bikorwa ibyemezo bya Loni, ndetse no ku bushake bwa politiki nyabwo bw'ibihugu byose birebwa n'iki kibazo mu by'ukuri bagashyira mu ngiro ibyatuma mu by'ukuri ibibazo bihagarara, cyangwa se hagahagarara igikorwa cyo kwirengagiza. Ngayo nguko rero, ngibyo bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa, ngibyo bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se birangwa muri aka karere kacu ka Afurika y'ibiyaga bigari tubarizwamo twese, cyangwa se nkeka ko abumva ururimi tuba dutangaza ngaha, cyangwa se bamwe babasha gukurikirana ibiganiro mu rurimi tubitangaza mu by'ukuri bafite aho bahuriye uko bajyanye n'akoze, cyangwa se bafitanye isano n'iki kibazo. Ubwo rero mu by'ukuri ni ukomeza gufata iry'iburyo ndetse no gutekereza uburyo bwiza kandi bwagutse mu gukemura ibibazo mu buryo bwiza bubereye impande zombi, cyangwa se mbera byombi nk'uko twabivuga. Hanyuma rero mu gihe tugitegereje igisubizo ndetse n'amakuru yandi akomeza kugenda asohoka agaruka ku ngingo zigiye zitandukanye zikomeje kugenda zimenyekana, nyemerera wowe aho uri hose, aho ubarizwa hose mu bice bigiye bitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, asirazuba, uburengerazuba, nkushimire cyane, nkubwire ni wakoze kudukurikirana. Ni iby'agaciro kandi iby'ingenzi komeza kubana natwe mu biganiro n'amakuru tugenda tukugezaho. Reka tunyarukire mu by'ukuri, cyangwa se reka tuganire, hanyuma tunyarukire muri komenti inyunganizi cyangwa se ibitekerezo. Nibitari ibyo ni imitima. Ikindi cy'ingenzi kandi cyizewe nuko cyangwa se ugomba kuba wakora, nuko mu by'ukuri wakanda subscribe ku batarabikora. Hanyuma rero ubwo turaza gusubira mu masaha ari imbere, turaza kuba tureba n'ibindi biba bigezweho, cyangwa se rero bikomeje kugenda bitangazwa mu ngingo zigiye zitandukanye. Icyo usabwa gusa rero nuko uza kuba mu by'ukuri uri hafi. Ariyo mpamvu ugomba gukanda subscribe, ukakora no kukazogera kugira ngo uze kubona notification cyangwa se notification y'ibyo tukugezaho, cyangwa se amamenyesha. Reka ngewe ngushimire, wakoze cyane, mukomeze kugubwa neza. Ciao ciao, hasta la vista.